Umyalo uthi hamba nalengelosi ungayicunuli. Maswati lamahle nganiyala namanje ngiyaniyala nginiyala nangelulaka ngithi akubede liswati lelikhishiswa imali egameni le donation donations ngawavala njengemprofeti waNkulunkulu ngathi no more into lethiwa sicela donations emaswatini ngoba kunalabantu labangemaqili egameni lemzabalazo labaphike kuphundla lamaswati bawaphundlela amaswati asale tindunu tishaya umoya bona lapho ke bahambe bayokhibika badle imali yamaswati. Ngithi naleyo ndvodza idla umgwaja wesagila sayo nalelo ndiya libabelwa ngipelepelo walo nalelo qoqo liyathi gqumela umuntu akade ethwalele tinhlupheko takhe indvodza nendvodza ayitibhekele kungabikho nje indvodza letawuvele nje isukume nje ithi baswati akadonate angiyifuni lento leyo angiyifuni ngakuvala lokho wo unto those people labatawuphula lo myalo wami bakhiphe imali banikele wo unto those people labatawumukela imali egameni lemzabalazo bathi kuyadonatwa akunamali yekudonatwa nalelo qoqo liyathi gcubela akunaba nemadoda latawuvila lapha kusebenta la.